Nasayod ka ba nga ang munggos di ay aduna ni siya gitawag nga purine? Ang purine nga naa sa munggos moderate lang, dili kaayo ingon ana daw kadaghan. Busa pwede kaayo ni siyang kaunon sa adunay mga rayuma. Kung taas ang imong uric acid, hinahinay gyud daw dapat mo kaon og munggos. Pero dili ni siya bawal. Hinay-hinay lang sa pagkaon og munggos. Ilabi na kung taas ang imong uric acid. Kay ang bawal daw sa adunay mga gout. No, adunay gout. Katong mga pagkaon nga taas og purine. Unsa may mga pagkaon nga taas og purine? Sama sa atay, bato, balunan, or kanang part nga unsa na bopis, di ko familiar aning bopis, or pale. So kana siya no, adunay purine ang munggos pero katamtaman lang, meaning pwede ra gyud kaayo mukaon ang mga tao nga adunay rayuma ug adunay gout, pero hinahinay lang sa pagkaon, pero dili ni siya bawal. Okay?